Ya lasuka lahlala umadoda eze energy Chwa nanti lapha likumxolisa incube kwaba imesi uyabona ndoda ukuthi ibhora leli alikahlangani kahle mani angikakaboni ukuthi ubani udlala esiya ngabi ngibona abantu begijima nje begcwala iground yonke bayeqayeqa ngiyacabanga ukuthi basacabanga ukuthi ku practice unyawo la Sibone lapha neke icishe yaligama ngesandla sikhohliwe ukuthi sesidlala oku serious kanjani lapho hey okanje kuyechaya ikhwetha Azisayibambile lapha ke eze energy Simunye bayidlalisa up ground lapha ke eze energy hayi kopha thola ishot enzima lapha liqhamuka kuthulani madoda hey Hayi soccer namhlanje ngama artist eground hayi khona nama journalist lapha thola journalist elitheziwe lapha lesimunye amaprogrammate amadoda amaprogrammate sibona ngama programmate kakhulu ngapha kwe bengabonanga manje ukwehlukanisa ukuthi lapha kompora phakathi lapha lesimunye lapha ngathi hayi bayidlalisa half ground bayidlalisa half ground eze energy kopora phakathi kopora ya cishe la ngena lapha yachinga ijournalist yathi lingenanga usebhala laphakathi khona ngale sekhoshi ukuthi namhlanje ungumdlali hayi alingenanga kubuza lichaye lento le alingenanga ibhola yasuka lahlala amadoda amaprogrammate lapha neze simunye wena ngathi usupport abantu yajika kopora phakathi lashanga phakathi lapha lesimunye energy 0 simunye 1 eze energy sekunjalo madoda ngathi manje sekuqala ke ukubonakala amadoda asedliwa amanye sewina madoda amaprogrammate bona indoda lapha umadabudabu ime ngaphandle siyethukile impela uyabona ukuthi indlela okudlalwa ngayo eze energy phakathi ezesimunye hayi aphuma phakathi kathi lo wa defender ngakibo kwenze njani phakathi uyabona ke ngathi alikangicaceli kahle leli bhola impela kodwa kuyakhanya ukuthi ungani ziyayishubela eze energy lapha ngoba badlaliswa half ground badlalisa half ground lapha amadoda amaprogrammate amaprogrammate lapha ophawu insizwa lapha ithe bayingena ngeskipa sechips ngathi ibhabe ngithi kumbe ukhatsande nase ngitshela ukuthi hayi suwe bathi hayi lezi zamakatari hayi khatsande ngabe emakatalini yona nje eze energy wani ziyakhulelwa kodwa loba zahamba phambili lapha ngo1 naze yini phose ngomoshakala kathi khona rakata insizwa seyijwayele insizwa seyijwayele madoda hayi ngiyabona indlela echaya ngakhona umrakata wakhona unzima kakhulu suke lapha nesamaprogrammate suka lahlala khona insizwa lapha lebrigwe lifithane liyiblue ngiyayibona ile energy impela yambona umfana lo abathi ngusigebenga lo ukuthi hayi unsuku zonke ulobupita unobupita ulobupita Ndlovu ubupita Ndlovu obuncane phinde benobukonjera wena ungabheka masingathi siyabafaka nje bona laba simbeke omunye ukuthi lo singathi ungubani le ndoda le esemuva lapha edefender singathi ngeyibani le yana ngoba uphinda avele ebamba igedi lapha uKapani kungaba yibo okapini Tapua Kapani secabanga itholo sekapani lo mthida lo wayibona la enye iskipe esibomvu lapha kumbe nguye uMessi
U-Amzo ngathi udlala njengoMessi impela. Hayi shayi heda enzima impela indoda ngathi vele ibifuna ithi liyewela ngapha kubo mama ngaphandle. Cishe yaqhamuka lapha nenye indoda engaqinanga. No u-Amzo yenza into u-Amzo yenza into. Hayi. Njalo So ujikile lapha ke so 2. Badliwa madoda. Yeze energy 2. Eze energy 2 isimunye eqandeni. Sezimbili eqandeni madoda. Isakunani. Ya isimunye isakunani. Kunzima kusimunye. Inzima mpela kusimunye ngathi basase kunani. Abanye kathi lapha ke ze energy. Angazi sokwenzakalani lapha ngathi sakudabula lapha zikuthula lapha. Angazi isimunye noma idliswa uthulani noma idliswa umxolisi. Kodwa yabona iyadliwa lethi. Khona ukudliwa. Na umxolisi echibilika. Wezefuna uyeze into. Yalikhipha alifake Nkibo. Sekunguyolikhipha yaphinde alifake lapha umxolisi ezama utsotsi. Wehluleka. Bayibiza on goal yale pose yazo umxolisi. Hayi. Mele likoro libonakala impela licacele 5 side. Kada lithanga phakathi. Hayi. Mele libonakale lingene kungabi lensolo. Bamliye phezulu hayi lize lijampele fence. Chayibonda kuphela yikho elingene khona. Esuka kahlala. Awuthutsola ama chances amaningi. Selilethe ibhora ngapha kithi ama commentators. Throw in lapha na ku-Amzo. Boy sesaqanyukela ke lapha na journalist. Sazi ukuthi bekuyabhalwa mbani? Yeah. Sasa. Unzima impela kwisimunye basayichala phana 2-0. Aluba babuyelayo ujika. Kumele impela futhi sizame sikhumbule. Sikhumbule futhi ukuthi lapha sise Park Town kusedorobheni masithaya amashoti siwathaya impela sikhumbule ukuthi ngagcine uwele emgaqweni lapha na kuphazamiseke okunye. Ugcine sewela kubo Mice Kitchen dingakwazi futhi nokumbela phakathi. Chitha amanye amasaladi abanye abelungu asifuna ukuthanga amabhunu. Futhi lapha kuse Park Town siseduze kwabo Zondo Commission singagcina sesibizwa kwezinye indawo sesihlaliswa phansi. Yabona. Yabona nje ulimi lapha. So uqala ukuphuma. Insizwa seziqala impela ukukhipha ulimi. Bathi lemidlalo isazoqhubeka mfethu ngoba ubona namhlanje siyivula. Sinama team enduzahlohla lapha izahlohla isimunye. On call. Sinama team amaningi impela kithi asazobuya. Ngoba namhlanje nje sinesimunye siphinde sibe neze energy neze magic. Yibo abaqala. Kopora phakathi sebekwezile njalo. Hayi kuyacaca impela isimunye bazoyithatha 10-0. Yasolisa netball. Abantu abahlohlwa kanje ku-football. Hayi ku-football akaze sikubone okunje especially makudlala abantu isikhathi sami nje ngani uzenzeka lapha. Ngacela so yi-13-0. Yeah. Ngathi ziya lapho impela ungabheka impela indlela i-average yakho ngathi kungena i-goal every 5 minutes. Hayi libambile kungenzeka yini into njalo. Abafana besimunye. Hayi bayala abafana besimunye. Sebeyali abafana besimunye. Defender lapha insizwa nguthulani. Na umxolisi. Hayi labuyela futhi abafana besimunye. Sebeyali lapha no-Amzo. Hey lapha ngathi u-Amzo nguye. Sibizwe esikwakweni lapha sibizwe esikwakweni. Sizwe esikwakweni bathi kule ndoda lapha engumxolisi yakantsha. Bela phathi iqonze kakhulu. Okay. Kopera hayi. So ungezeki isimunye ibe lakho kuba khona lapha na umxolisi lapha na lesipitipite singangena. Hayi uyala. Liwa lodwa impela ijournalist lodumo ngathi konzima. Ziyapasana esohla lezi.
Laphana ngathi manje kule kushort combination lapha kwisimunye angazi ukuthi kwenzakalani. Akuphasanwa. Akuna striker kahle laphana. Ngathi lonke liya defender phela hayi kunzima impela abaqala ukunatha amanzi ngabadlwayo. Time take your ref lapho sibone. Time check your ref sibone umuntu wenzakala. Isikhathi sasekhona impela abakhala ngesikhathi akumele kube ngabawinayo. Hayi qhubekela phambili laphana. Kanti ke hayi isimunye isizondile laphana isizondile. Isizondile laphana. Shayishot ethara phandle. Hey. Basayibambile abafana besimunye. Bayala nayo. Yikuthi nje ingange yes. Hayi, asidlali netball laphana abafowethu. Hayi bayala la abafana besimunye laphana. Ngoba kubi nazi kweze energy. Siphakathi laphana. Ingenile phakathi inside. Phakathi inside badliwa abafana besimunye 4-0. 4-0. Isazihambela phambili. Awubakethi ihambela phambili. Eze energy. Abafana bogodoluthe. Simunye lapha yini ngamasabathi lawa. Bonke ngabe rumba. Ngiyafana amasabathi Amasabathi asendleleni. Yeah. Ezathi bora vele ziyalaza. Hayi. Alezi vele lezi 5-0 lapha bedliwa. Ngathi yes 5 yabana. Kahlelo amzo. Uthezibambele. Uthezibambele. Ngoba besibonile usigebenga ngoyathi dume ngako. Nawo amzo uthezibambele la laphana. Eshayile phakathi. Sasuka lahlala. Olizithuthulayo. Uyibona nje ukuthi boyethi lapha. Hayi ngokuyibona kwami ngibona phela ukuthi abafana besimunye bayagijima kodwa impela kule lack of coordination eyenzakalayo ngathi khona ungatholani kahle kodwa ke laba abanye eze energy ngathi kuhleli kupracticewa impela mangathi uyabheka indlela abaphasana ngayo nangendlela okuhlanganwa ngakhona kuyacaca phela ukuthi lento bayipractice impela. Amzola phana waya 6-0 qhubeka beshaywa lapha abayiboni babona intuthu impela abafana besimunye namhlanje akulanto impela abayibona lapha babaphethe impela kunzima kakhulu ya sambeni kanjalo seyivukile lapha isimunye ngathi sizama ukukhambisa another goal back ya tanki nice save lapha kubafana bamabhruku amade madoda. Ayala emabhruku amade. Kanti impela sibashaya 6-0. Lobu. Sayibona insizwa lapha umbonisisele emuva impela hayi. Hayi. Secabanga ukuthi linde lapha amagolana akaboni kahle. Umamelela bayakhumbula besidlala nabe bapakile ukuthi kuzikhona bezimelela. Sibambile lapha ke eze energy. Hayi ngani siyazi sihambele lapha ke ku half time. Asaza phana noma esimunye emasumbeni. Kumasiho okay uyadlula. Yabona ukuthi ngicabanga ube lokukhipha uSipolisi. Eze energy zibambile zingazi zokunye futhi singahambi lapha ku half time. Besikhayele ukuthi simunye. Kamela but isimunye hayi kusayala. Ngathi inhlanhla ayekho isedna. Mhlawumbe mase bevela ku half time sebeke bahlala mhlawumbe nequarter yabo yathi ukubabonisa mhlawumbe ukuthi kukuphi lapha balekha khona. Ngicabanga ukuthi bawungabheka bengaya phambili baya phambili bonke bevule igap ne sekuforwa futhi ngapha. Bengathi baye emuva bayagcwala futhi emuva bonke. Ikho kusho ukuthi bathola ukuthi combination yabo bani angitholi kahle. That's half time lapha na
Nibonile manje 6-0 half time. Cabanga ukuthi mase siya ku second half azomotivateana amadoda ukuthi bekushoda kuphi. Siyabonga.